Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a chair to lerem sang ralte. COVID-19 avanga inkar khip chunga har sanatok chuan chamta chanpui na le COVID-19 shivei te enkol na atan Chief Minister Relief Fund atangin cheng noi zani somkwa panhe le sing ruksem chua ani don. Health Minister Dr. Al Thanglian le Information and Public Relations Minister Pulawat Kimaten Aizawl kapui chunga COVID-19 test kiosk muntetlo in thoktu da nena lom thuan shil. Afghanistan na changa India mi thiar chwa na ngor taka kalpui zelani. Sarkar lai puina thlona kumsom paria chen chunglam COVID-19 shidan na apek me ka ngai thatu te shidan na lavek turin kan ngen chewa COVID-19 laka inven na lama lovin thada lo ula ina tom tlatin tol topa lo chuan po na chuak lo ula mai tuam na wa midang nai lo kotle mai ti file shidan na lakte lo ngai pui mo zelang cheu COVID-19 kai noya shia du nei chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga baka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thei rengani tuna chuan Chanchinthar ilongai thlak chhun zamang u Voinkan Chief Minister's Relief Fund CMRF mandan tur ngai tu Committee on Utilization of Chief Minister's Relief Fund for COVID-19 chu an chairman pulanun moi chuaw ngo Chief Secretary hobin an thukhoma lockdown puan chunga har sanatok chuan chamta chanpui nan le COVID-19 shivei te enkol na atan cheng noi zani somkwa panhe le sing ruksem chu an remti COVID-19 shaleng na kami puin him thei nan hun rei tak in khwa khena kal puya wanga ezun na na thok chun zom thei lo har sanan sa tak tok anom thu thut khom na hian soyani a abikin AMC huam chunga chom dol nga yan tam thu report ani district sang COVID-19 veite enkol na hmuna mamo na sang omte po soi hovin hengatan hian CM Relief Fund for COVID-19 atanga chom dol na pek rem ti ani AMC huam chunga chung ko sang sari jathum somthum chom dol nan cheng noi za somli paruk sing ruk chung ko khata cheng sang ni zel pek ni sen tia hemi ba ka hian district na shivei te enkol na mun sanga atu langa man turin an DC te theu kal tlanga chom dol na pek ni se hemi tan hian cheng noi za somli pek chhuwa ni se antibok CM Relief Fana hian cheng noi jathum somli pani sing ruksang kwa zali pariat ala omeka heta tang hian vo in thul khom chuan cheng noi jani somkwa pani le sing ruksem chu arela heti hian COVID-19 sheleng domna tura sum sen to zong chu cheng vai bel cha somni pakwa noi somsari pani singli zali somsari ani do nani Longtlai district COVID-19 positive zali somni pasari ano meka shibui danna vaccine first dose la chumi pui zong atanga chutin za somli pali an kling he thui wena Longtlai district level task force thutkhom additional DC bi meridin role zakhum thangi hobanaya tarlanania chief medical officer Dr. LP Malsoman district den mun soyin don den muna DCHC ya mi panga 3C ya mi za som pakhat 4C ya mi som nga panga mani in lema inen kol home isolation zani som nga paruk an vain shikai zali somni pasari anomek thu soya shridan na dos khanna la chumi pui za somli pali ni to in za somin dos ni na an la to a in kalpo na har sada wangte abikin district chung khothlang lam nam nu fwal zo ta chena vaccine du lawan tamawangin har sana an to thu CMO chuan a soibo Head to com Longtlai East Real 2 MLA Agriculture Development Board Vice Chairman Pu H Biakza Van Tel Puyin Longtlai District Shikayin Thiam Lamapan Lei Thei Lo chu Sarkar Puina ngai ven hle ti asoi meeting chuan kar le thochan ni thlenga in khwa khena kalpui dan tu relin Longtlai khopuya chuan dor zong jingda rukatanga chanudar thum thleng in honrem ti ania veng som pani cha zon thuma thenin in bazar chok le ni se antibok Siha po Voinkan Siha district borsap na chel mek tu po bi chhon tluang hova to khom chuan COVID-19 chungcha in kai shwaina thar siama klema in tha dola partial lockdown an kalpui chu mi pui tamzo kin zalen an mang thiam lauti tarlanani shikai thar an punzel awangin mi puite film khorzwal turin veng tina tlang autir ania COVID-19 positive omlo na khwa chuan pathian bek in khom phal ani to ani Lungleya po Voinkan COVID-19 sheleng awanga in khwa khana kalpui mek chhun zom zel dan turle district mi puite himna tur rom man tul te siamin lunglei DC conference hola DC Pukulo Thungan A kai shwayin thut khobania lunglei DC le DLTF chairman ni bok Pukulo Thungan A chuan COVID-19 do kongamo phona nei tu te thorim na zara le district mi puiten COVID-19 in khwa khena thupek an zom thata wangin lunglei district ka case atlanhia mek zelani ati
Sports Minister pu Robert Romoy Roite chuan Union Sports Minister pu Ravi Mittal komin Mizoram Sports team sona tur project sang soi puya Union Secretary hian armed venga field chong siam mek chun zom zel nan suma sanction saktur thulo shelin Minister Ratna Angin Khelo India tangpo in project thar pe belte abe sei thulo shelani Sports Minister hian Finance Secretary po komin Mizoram Tana Special Assistance to State for Capital Expenditure chupichwak thoi turin angena Sports Ministry Noyan National Sports Development Fund po te top lo turangenin Khelo India scheme tana sumda po te sang turin Finance Secretary chu angen bo Finance Secretary chuan Mizoram sum tur chu pek chho wat ani tur thu Minister chu ashila NSD Fund le Khelo India Fund chungchang po alo enchian tur thu soyani ICT Minister ni Bokpur Robert Romoy hian Department of Economic Affairs Additional Secretary Purajat Mishra po komin Tourism le Sports atana EAP project te sanction rang turi nangena IT masona soi puyin Department of Economic Affairs puina angen boka ti hlotin puin huam thu ICT Minister hi alo shilani Tourism Minister hian Tourism Secretary po komin Mizoram in project athelu to sa te chu sanction rang turi nangena Mizoram Sarkar in Tourism hasona atana amala na te ashil fia bok zanin hian Tourism Minister hian Union Tourism Minister tele mi poimo dangte amu chun zom do nani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Voinkan Health Minister Dr. Althang Lianale Information and Public Relations Minister Pudarwat Kimaten Aizawl kapui chunga COVID-19 test kiosk pun pathum vanapa hola mega kiosk dental kiosk le electric van kiosk te amuna tloin thoktu te na lom thuan shil Dr. Althang Liana chuan Aizawl lun lai taka mega kiosk vanapa hall tuikwal south and kol tu le thoktu te inpek na chufak ati thu soyin anni lo boy puya hun le tha tam takseng tu tuikwal south LLTF chunga lom thu soi boka mi puima mo tu ten tangkai taka an man tur sample booth pathum an hlan chu fak amati thu soi bok kaushan sang tlom ngai pole me malba ka department sang ten sarkar an thlob na le atul ang chanvo an nei te klin taka anti zela wangin lom thu soi bokani Information and Public Relations Minister Budarwat Kimapo in thu soyin shipui leng chu mi pui chan rual na zara ne ani ngai rin thu soya mi pui thu oi na te fak ti soyin VLTF le LLTF te ta na nok sak le thu oi lo fal anom lo ni na lang ati a hun har sa takkara thingtlang atangin Aizawl mi pui te ei tur thlai thar sang thon ani reng te chu loma mati thu soyin thingtlang lo nei tu te in pe na chu fak ati takzet thu soyani Mega kiosk vanapa hola hian fluorescent immunoassay FIA dania test man hi cheng zathum ni in ni tin cho ruala lakin sample somsari lak thinani tin thar kiosk van tlang kiosk pasaberani a tungden hmuna ni tin somnga tanga za in car sample lak thinani a veng then omle abikin Aizawl West huam chunga mi puiten an hmang tangkai hle ani Electric van kiosk community kiosk mani in tuam hlom le in tum chunani a ni tin sample somnga ve lak thinani US le athian ram dang tenen India chuan Afghanistan atang khang ta thiar chwa na ngor takin thok chun zom zela tun thlengin mi zaruk vel thiar chwa an to ani kan correspondent Soidan in Kabul tum huna changa thiar chwa nai India sarkar hnoya thok mitlem tinan boy puya Kabul atang hian India mi inga maza ron thon hole thwai thei be se ani heti lai hian Taliban chon an mani dole tu te beiturin Panjshir Valley in domi zatel tir anni ti asoya Russian news agency Soidanin Panjshir province la tur hian Taliban mi enga mazat an thok chhuakani Ashraf Ghani ka ishwai sarkar atluk nuwa Ahmed Masood ale Ghani sarkar vice president Basaber Amrullah Saleh te ka ishwai National Resistance Front of Afghanistan NRFA in Taliban be let na kalpuyin Panjshir state hi in be na thlen na sat na berani a Taliban mi te hian Panjshir lu chil na tur thopek an ngak mek nia soyani Taliban hian NRFA shwai tu Ahmed Masood ta hi in peturi nimin khan ngena amero chu Masood ta chuan in pe kan tumlo thule an mani puiturin khatwal mi te anin pe reng ti asoya Taliban ne na anin kar bo ruak thata ka chin fel chu an pol du danima se Taliban lamin an du lo ni in a soibo chanchin ti top na na tlang pui COVID-19 na wanga in khar khip chunga har sana tok chuan chamda chan puina le COVID-19 shivei te enkol na atan Chief Minister Relief na changin chengnoi jani somkwa pani le sing roksem chu ani don Health Minister Dr. Althang Liana le Information and Public Relations Minister Pudarwat Kimaten Aizawl kapui chunga COVID-19 test kiosk mun te tlo in thoktu te hne na lom thu an shil
Afghanistan atanga India mi thiar chhuah na ngor taka kalpui zel ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani